Esabite Giona neyo kukora burungi-bwa-nsi okwetorora amashaza goni 18 agobwa kabaka. Izuba twakwatangisa n'abantu b'ekicweka kya Kyabagonya kurebeka ngo twatamamani omungamba yasaba sade yo kuronda obuyonjo mu kicweka kitu ombwire bw'enjura nk'obu oburofa niba buri bwingi naha hariho emyara ebishara nibo byijwire na n'obwire niba buri bwingi harimu n'esiri so mbwenu kyatworagiye munonga kurebeka ngu abebembezi ba Buganda babasa kuteekateeka ekintu eki. Omuntu woba oli wabanga walungi nawe onyumirwa ate wabanga wakyafu zendwadde ffe zetugezaako okulwanyisa era n'obutabongoota nga mukama waffe bwatukolaki bwatukuutira. Obwe bari kuteera omuranga gw'obwecumi omu myanya nka Kyetume, Kyawagonya, Mbirizi hamwe na Kyazanga bamwe omu bebembezi nibagira batuura bakizire kujemera enkora egi kandi obwo kiri ekiragiro. 2013 twayisa kye tuyita ordinance eya district etteeka erisiddwa ku level ya district erisinga ku bylaws ezikolebwa local government. Ne bwe twayisa etteeka eryo nga ligamba nti tokkirizibwa kulima kibanja n'oleka omuge ku kkubo entengotengo ne zimulisa ne zibala ng'ate ekibanja kibikke bulungi. Ekyo kimenya amateeka kuliko ne fine. Ffe tubalozezzaako buloza tekigenda kuba nti ffe tuliyongeza wasigadde wonna waza kino tukulabulako okubanga olina byo kwenyigiramu. Beitu bingi omu bantu b'ebyanga ebi hiine bagambira hari burungi-bwa-nsi egi. Otayenze ekibuga sheera ni nyingi eduka neza ebyokulya ebyokunywa n'abantu kandi twetangire obugwiro bwingi. Burungi-bwa-nsi kyengizeemu nganze omuntu olina okubeera omuyonjo yensonga lwaki tujjayo primary school batuyonjezeeko naye abasigadde nga tibakoze burungi-bwa-nsi nabo kireka kibakutteko era omulundi omulala bajja kwewaayo balongoose. Gasha kwa Sunday K. William.